Rõõm on sind siin näha selles paigas. Meil on olnud väga hea aeg siin koos meie pereliikmetega Ameerikast. Doktor Steve Everett ja pastor Jonathan Oksedain. Vabandust, kui läks natuke valesti. Tahtsin sissejuhatuseks nii palju öelda, et võib-olla sul on küsimus, kes me oleme siin või kes seda korraldab. Et kes plakatit nägi, siis seda üritust, seda apostellikku kooli korraldab siis IM Center ühelt poolt ja samuti Saaremaa, siis rahukogudus ja ikka ainult ka Nelipühi, Orissaare Nelipühi kogudus. Et need on siis tuumikkorraldajad. Mul on siin hea meel näha, et meil on siin inimesed põhjast ja lõunast, idast ja läänest. Halleluuja! Kogu Eesti on kaetud, see on väga strateegiline. See kattub selle unenäoga, mis mul 8 aastat, või mitte unenäoga, vaid ühe nagu pildiga, mis 8 aastat tagasi oli, kus ta on ühendamas ja kokku liitmas. Kuigi me oleme erinevad, meil on erinev teenistus, võib-olla nüansid, asjad, kuidas me läheneme, kuid see vaim on sama. Meil on üks igatsus, et see poja vaim saaks meis üles ehitatud. Sissejuhatuse ma palun täna siis Riina Aasal, peale seda on meil siis ülistus ja ülistuse lõpus võtame kohe üles ka siis ohvri, et õnnistame siis nii seda teenistust kui ka meie külalisi, kes on kaugelt tulnud siia Eesti maale. Amen, ole hea, Riina. Jah, oli selline mõte, et asi kiskus väga maskuliinseks. Aga nagu me kuulsime doktor Steve Everettilt, et Kristuses ei ole meest ega naist ja Kristuse vaim räägib pojas ja poja kaudu sellele maailmale ja see poeg oli nii mees kui naine. Nii nagu meie Jumalas on mõlemad aspektid. Kõik, mis Jumalas on ju pakitud tema nimedesse piiblis. Ja osa nimesid väljendavad Jumalat kui ema rinda ja kui üska, mis on täis halastust. Nii et kõik see, mis on Jumalas, kas see ema rinna ja üsa aspekt, see kõik pakiti esimesse inimesse. Aga siis, nagu te seda lugu teate, Jumal otsustas ta pooleks teha ja mitte küljeluu ära võtta, vaid eemaldas ühe külje ja ehitas sellest Eeva. Nii et küljeluu võid ära unustada, see on üks romantiline selline tõlkeversioon. Heebrea keel räägib külg, ta võttis külje. Nii et me leidsime, et see teine külg võiks ka ennast väljendada. Ja mul on täna üks ülesanne siin. Esiteks avada tänane õhtu, aga teine asi, mul on ülesanne, ma usun isandalt. Ja me peame koos nõustuma ühes asjas. Mul on vaja teie nõusolekut ja ma olen kindel, et ma sellega saan. Meil on tegemist vaja teha ühe vaimuga. Ja kõigepealt ma räägin ühe loo teile ruttu. Ma nägin mõni aeg tagasi ühe unenäo. Jumal räägib mulle sellistes väga jõulistes piltides. Kas ta annab selle pildi ärkamise hetkel või ta annab unenäo kaudu, aga need on sellised statementid või väga jõulised väljendused ja see võtab aega seda dekodeerida. Ja see unenägu, mis ma nägin, ma olin merekaldal, ilus suvepäev ja väikesed sellised Eesti lained tulid niimoodi loks ja loks, loks ja loks. Ja mina olin, ma tean oma sees, ma olin nagu alasti väike põnn. Väike, ma olin nagu mina, aga ma ise tajusin ennast nagu väike põnn ja alasti seal mererannal. Ja järsku tuli suur laine ja ma nagu kohkusin. Et päris siuke suur laine tuli. Ja see laine võttis mind, tõstis üles õhku ja viskas üles õhku. Ja ma olin nagu päris, mis see nüüd on? Ja siis see laine võttis hellalt ja pani mind tagasi kaldale.
ja ma sain aru, see on issi. Mida ma tegin? Ma olin seal loote asendil paljas põngerjas kaldal ja siis ma sain, ma tahan veel. Hüppasin püsti tagasi vee äärde. Noh, issi, do it again. Ja ootan ja ootan. Ja laine loksub ja teist lainet ei tulnudki. Ja ma olin nii kurb, miks ainult üks kord. Nagu te teate, unenägudega on meie vana loomus ärkab alati ellu, kui me millestki aru ei saa. Kui on midagi, mida Jumal meil unes näitab, meie esimene tõlgendus on tavaliselt negatiivne. Mis ma jälle teinud olen, milles ma jälle süüdi olen? Mis jälle valesti on? Aga ma tean juba, Jumal on mulle seda juba õpetanud, et minu esimene reaktsioon on alati vale, sest tema kunagi ei hirmuta, ta ei mõista kohut, ta ei süüdista, nii et korja ma vana Aadam ära. Ja oota, kuni mina annan sulle tõlgenduse. Ja siis, kui ma lõpuks küsisin ta käest, miks ma olen küps inimene, miks ma olin seal väike põnn ja miks alasti? Ja miks oli ainult üks laine, mis tõstis mu ülesse, viskas õhku, pani maha ja rohkem sai tulnud. Ja Jumal ütles, see, kui sa ootad või kui te ootate, et minu teine laine on samasugune nagu eelmine, see ongi religiooni sünd. Kui ta tuleb, me kuulsime doktor Steve'ilt Jumala 7. tulemisest. Ta tõesti, me ootame, et ta selle kõik meile lahti pakiks ühel päeval, aga tema tulemised, ta ei korda ennast mitte kunagi. Ja ma tahan teiega koos teha ühe prohvetliku akti ja visata välja ühe infantiilsuse vaimu, mis tahab alati jääda sellesse lapse ea ärkamisse, eelmise aja ärkamisse, eelmiste aegade ärkamisse. Meil on olnud siin mitmeid ärkamisi, oli siin see Asuusa ärkamine. Mõned ei ole tänapäevani sealt lahkunud. Jumal on ammu edasi liikunud terve pika rea erinevaid liikumisi, erinevaid laineid, erinevaid tulemisi. Iga kord jäädakse kuskile kinni ja oodatakse seda, ta tuleb samamoodi uuesti. Toronto ärkamine. Mis see oli? Legitiimne, see Toronto õnnistus. Legitiimne asi. Ütle mulle ausalt, kas sa tahaksid, et küps poeg, prints, kes peab asuma troonile, käitub nii, nagu käituti Toronto ärkamises? Ma lugesin täna natuke selle kohta. Spastiline karglemine, hüsteeriline naer, värisemine, kukkumine. See oli see, mis juhtus 10. aastapäeval, kui rahvas läks palverännakult tagasi, et kogeda seda müstilist, et äkki kuskilt seintest midagi, et äkki tuleb tagasi. Ja kõik kordus. See, miks Jumal seda tegi? Kes on kogenud seda, see oli legitiimne. Jah, kõik need asjad, mis karismaatilises liikumises tulid, olid alguses võib-olla autentsed. Hiljem muutusid nad lihtsalt labasteks koopiateks, eks ole. Miks seda vaja oli? Vaata, kui meil on tegemist orbude põlvkonnaga, ilma vaimsete isadeta, religioon on su nii ära surmanud selles orvumeelsuses, et sa ei usu enam, et isa või issi sind armastab. Mida on vaja alaealisel pojal? Lapsel, keda ei ole armastatud. Tal on vaja kõrinaid. Tal on vaja kõta. On ju? Ta issi võtab sülle, issi kõigutab, issi maadleb pojaga, issi paneb pikali. Ahahaa. Lapsel oli seda vaja,
aga inimesed, see oli 30 aastat tagasi. See, mida üritati taastoota, oli 20 aastat tagasi. Kas me jäämegi kõrinate ja kõdistamise tasemele? Ma mõtlen, et kui on kohe ühes lossis on kuningas ja prints peab võtma üle kuningriigi ja hakkama valitsema. Ja kui rahvas näeb printsi, kes asub troonile, ta jookseb ringi palja tagumikuga, kilkab, ütleb, issi, püüa mind. Issi, ma kardan kõdi. Mähkmed. Ma ütlen, et rahvas vaatab õudusega. Ta ei vaataks õudusega, kui see prints on 3-aastane. Las lippab kannikate välkudes, kellelgi ei ole midagi. Aga kui see kuninga poeg, see troonile tõusev poeg on 40, on 50 ja lippab paljalt ringi ja ütleb, issi, püüa mind, pane mind pikali. Kõrinad. Kui kõrinad ei ole, siis ma ei usu, et issi armastab. Siis ma ütlen, rahvas on väga mures. Ma ütlen, aeg on pojal üles kasvada. See, mis oli, me saime haavadest terveks. Me saime oma itsitamised, me saime oma naermised, me saime oma kuljused ja kõrinad ja kõik selle. Ma lihtsalt jagan teiega oma südant, sest ma olen näinud neid asju nii siin kui mujal. Mingi aeg tagasi üks jutlustaja meil Eestis armastas alati öelda oma vanale kogudusele, kui oled ka pattu teinud, vaata, kui kaka tuleb püksi, ega issi ju ei löö. Issi peseb tagumiku puhtaks, paneb uued mähkud, jooksed jälle. Ja need vanad usklikud on nii rõõmsad, ega kui kaka tuleb püksi, ega issi ei löö. Ja me räägime inimestest, kes on 25, 30, 40 aastat seal koguduses olnud. Millal me saame Jumala lastest Jumala poegadeks ja millal me kasvame täisikka? Ma mainin paari asja veel. Kui ma reisin, kui ma käin Aafrikas teenimas, mul on olnud selle vanade aegade ärkamisega suur probleem. Sellepärast, et me teeme neid samu apostellike koole. Ja hirmsasti see vana generatsioon või see, ütleme, eelmise veinilähkri põlvkond, nad hirmsasti tahavad, et sa pead ta eest palvetama, talle käed peale panema. Ja siis need pastorid tulevad ette, et nagu see võimas, kes iganes siis see superstar nende meelest on ju, et siis palvetab nende eest. No hea küll, ma võin ju prohveteerida neile palvetada. Nad tulevad ette ja ma astun niimoodi inimese ette ja ma korraks nagu panen silmad kinni või mõtlen, et isand. Ja tõstan silmad, et ma sain sõna, ma hakkan prohveteerima. Pole kedagi. Kus on? Maas pikali. Sest nad on dresseeritud eelmiste aegade ärkamises, et kui sina tuled ette eestpalvele, siis sa pead Jumala mehe austuseks kohe pikali kukkuma. Sest kui sa seisad, siis on see väljakutse ja sa just nagu tõestad, et Jumala mehel pole väge. Aga juba ammu ütleb Jumal, tõuse püsti, seisa omil jalgel. Me peame seisma Jumala ligiolus, mitte nagu lapsed kogu aeg maha langema. Ja mind see päris vihastas, sest Jumala vaim ei ole segaduses. Kui ta annab mulle sõna ja ma tahan prohveteeringu vabastada ja ma ei saa, sest see on siin pikali maas, mitte sellepärast, et see oleks olnud Jumala vägi. Mina teadsin, siit ei läinud mingi vägi välja ega pannud teda pikali. Nad olid õpetatud ja treenitud järjest pikali viskama, nii kui sa tema eest palvetama hakkad. Ma sellepärast räägin, et on üks vanade ärkamiste vaim, üks jääknähtus, mille me peame täna välja saatma. Aitab, las need kõrinad ja las need kõtad ja kas see kõik, las see läheb tagasi sinna ajastusse, kuhu ta kuulus. Siin meil on aeg kaineks saada, meil on aeg suureks kasvada.
meil on aeg võtta vastutus. Meil on aeg tõusta sellesse positsiooni, et kui rahvas meid näeb, neil ei hakkaks jube, et kas see ongi valitseja, kas see ongi see poeg. Loodu ootab pikisilmi Jumala täis ja poegade ilmsiks saamist. Mitte Jumala laste, nagu meie piibel ütleb. Miks peaks loodu ootama lapsukeste ilmsiks saamist? Kui pärija on alaealine? Galaatia kiri, mida ütleb? Kui pärija on alaealine? Mitte keegi ei anna talle valitsust. Aga just nimelt see alaealisusel oli oma koht. Aga ma arvan, et sellega on nüüd kõik, olete nõus. Ühesõnaga, me oleme nõus sellega, et meil on aeg suureks kasvada. Ja me ei ürita tekitada seda vana, mis on surnud, ammu hävimisele määratud. Kui Jumal tahab, ta võib kõiki neid asju endiselt teha. Aga kui me tuleme kokku Jumala rahvana, et me ei eelda, et kui keegi ei naera hüsteeriliselt ja keegi ei rappu kohutavalt ja keegi ei hirnu, ei augu ja ei kargle spastiliselt, nagu seal kirjas oli, et siis ei olnud võitmist ja siis ei olnud Jumal kohal. Saate aru, mis ma mõtlen? Me ei pea vägisi tekitama seda, mis kunagi oli, et siis on õige, siis on ärkamine. Mulle meeldib, mida ütles 17. sajandi püha Jean Guyon. Ja see on naine, kes elas sajandeid tagasi. Ja ta ütles, väline ligiolu on alaealistele. Sest nad muidu ei tunnegi ära isa ligiolu oma sees. Alaealistel on vaja seda kananahka ja judinaid ja kõike neid väliseid ilminguid. Sest see, mida ta kogeb, siis kui ta on kodus, ta võib hakata ära tundma seda sama ligiolu endas sees. Aga meie, kes me oleme täisealised, me ei vaja enam välist, püha vaim tuli ja langes, et teada, et Jumal on siin, vaid me elame alalises, sisemises ligiolus, nii nagu Kristus oma isaga. Aamen. Isa, ma tänan sind sinu poja eest selles paigas, selle osa eest selles globaalses pojas, kes on tõusmas küpsusesse, kes on tulemas kokku üheks leivaks ja üheks leibkonnaks. Isa, me paljud ei ole teadnud, kuidas sind ära tunda järgmises laines. Ja me oleme üritanud leida märke sinu tulemisest, sinu ligiolust, selle kaudu, mida me mäletasime eelmistel aegadel. Aga isa, see, mida sinu hääl praegu ja täna räägib, sa õpetad meid istuma sinu jalge ees, nagu Tyrannose koolis, nii nagu muistsed vanemad istusid Pauluse jalge ees, kes õppisid ja püsisid igapäevaselt sinu õpetustes. Ilma kõige selle välise, sellise lõbustuse või lohutuseta. Sa õpetad oma poega distsiplineerima oma meeli, kuulma su häält vaimus ja kogema sinu alalist kohalolu meie kõigi vaimus. Isa, ma tahan praegu teha seda, mida sina mulle südamele panid. Et siinse esinduse, selle kogukonnaga ühes nõusolekus öelda vana kohta, see on lõpetatud. Me saadame vanade aegade ärkamise vaimud tagasi sinna, kuhu see kuulub, ajalukku. Ja me oleme valmis astuma pika sammu edasi vastu küpsusele, vastu
täisealisele Kristusele, vastu sellele, et täisealine Kristus meis kõigis võtaks kuju. Jeesuse nimel, amen. We bow down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We fall down, we fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. Oh, the greatness of your mercy and love at the feet of Jesus, and we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Yeah, we sing holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Yeah, we cry, holy, holy, holy is the Lamb. Yeah, we sing worthy. We sing worthy, worthy, worthy. We sing worthy, worthy, worthy. We sing worthy, 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 worthy is the Lamb. Worthy is your Lamb. Mhm. And worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Yeah. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yeah. And be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
as your glory fills this place. You alone deserve my praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens. Oh, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Yeah. Worthy is your name, Jesus. Ooh, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Yeah, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yeah, you're worthy, Lord. You're worthy of the glory. Woo. Yeah. Hallelujah. You're worthy. Oh, you're worthy, Lord, to receive the glory, receive our praise. We lift you up, the Ancient of Days. Hallelujah. Far above every power. You're the one reigning in this hour. Hallelujah. Hey, we cast down our crowns. We cast down our crowns. Oh, we lay them at your feet. We lay them at your feet. Oh, you are worthy, Lord. You're the one that's worthy, the only one that's worthy. You're the one that's worthy, the only one that's worthy. You're the one that's worthy to receive the glory. Oh, the honor belongs to you, oh God, yeah. And worthy is your name, Jesus. I see the Lord seated on his throne, and he's exalted, and the train of his robe fills the temple with glory, and the whole earth is filled, and the whole earth is filled, and the whole earth is filled with his glory. And we cry, holy, 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 holy is the Lord. We cry, holy, holy, you're holy, 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 holy is the Lord. Let's sing, worthy, worthy, worthy. Oh, worthy, you're so worthy, worthy,
mighty, and mighty are you, mighty, mighty. You're mighty, so mighty, mighty is the Lord. Yeah. Come on now, just worship the Lord out of your heart. Worship the Lord out of your soul. Just lift him up. Yeah. Oh, you're worthy of the honor and the praise. Yeah. High and lifted up. Oh, you're high and lifted up. Oh God, high and lifted up. You're worthy of our praise. Yeah. Worthy of the praise. Yeah. High and lifted up. You're high and lifted up. High and lifted up. You're high and lifted up. Your train fills this place. Oh, your train fills this temple. Oh, holy is the Lord. Holy, is the Lord of Lords. Well, a very good evening to each of you, tere õhtust igale ühele, and grace and peace. armu ja rahu. We have had what I believe is an extraordinary school. Meil on olnud üks erakordne kool And I realize that a lot goes into as far as preparing for something like this. ja ma mõistan, et sellesse läheb palju panustamiseks, et midagi sellist ette valmistada. And I want to thank you for your preparation. Nii et ma tahan teid tänada selle ettevalmistuse eest, But I equally want to recognize aga ma tahan ka samaväärselt tunnustada, that seed was sown many years earlier than now. et seeme on juba istutatud palju varem, aastaid varem kui praegu, In preparation for this day. tänase päeva ettevalmistuseks. There has never been a day like this day. Sellist päeva nagu täna ei ole kunagi olnud. Do you realize that? Kas sa mõistad seda? Now we may say, well, I would have loved to live in the days of Jesus. Võib-olla mõne ütleb, et mul oleks nii meeldinud elada Jeesuse päevil. But you weren't needed then. Sind ei olnud siis vaja. You are needed for now. Sind on vaja praeguseks. Hallelujah. Halleluuja. He said that he would multiply himself. Ta ütles, et ta paljundab ennast. And in the process of multiplying himself, Ja selles protsessis, kui ta ise ennast paljundab, that just simply means that there would be more of him, see tähendab lihtsalt seda, et teda on rohkem. expressed in many more vessels. Ta on väljendatud palju enamates anumates. It's not something different than him, See ei ole midagi teistsugust kui tema, but more of him. aga teda on rohkem. Touch yourself, please, Pane käsi endale and speak to yourself. ja räägi iseendale. Say, I am an expression Ma olen väljendus of who he is. sellest, kes ta on. He is seen. Ta on, He is seen. ta on nähtav And he is heard ja ta on kuuldav through me. minu kaudu. Now you must believe that. Sa pead seda uskuma. Okay. I want to get back into the book of Hebrews. Ma tahan minna tagasi Hebra kirja. And if you would
turn to chapter 2, and I want us to look at verse 2 and 3 tonight. ja tee lahti teine peatükk ja salmid 2 ja 3. I finished the session this morning, or I should say afternoon, early afternoon. Täna hommikupoole ma lõpetasin oma sessioonid And I talked about how that the law was delivered by angels to a mediator. ja ma rääkisin sellest, kuidas seadus anti edasi inglite kaudu, kes olid vahendajaks. Now, when you read in the books of Moses, kui sa Moosese raamatutest loed, it appeared as though that it was God himself that was present siis sealt näib, kui Jumal ise oli kohal selles, and given the words of the law. kes andis need seaduse sõnad. But again, I shared with you a principle earlier aga siis ma jagasin ka ühte printsiipi varem, that whoever your representative is, et see oli see, et kes tahes sinu esindaja on, that is actually you. see oled tegelikult sina. And so when God gave angels the responsibility of giving the law to Moses, nii et kui Jumal andis inglitele vastutuse anda Moosesele seadus, that was God himself doing that. siis Jumal ise tegi seda. Now, where that carries over ja mida see kannab üle, is that when you have been given responsibility by God, on see, et kui sulle on Jumala poolt antud üks vastutus, that is though God himself is doing that. siis on justkui Jumal ise teeb seda. Have you seen it at that depth yet? kas sa oled seda veel sellise sügavusega näinud? Remember the example I gave you of Eliezer and Abraham? mäletad seda näidet, mis ma tõin teile Eleazarist ja Abrahamist? Every act that Eliezer executed, iga tegu, mida Eleazar, kumb ta nüüd Eleazar, that was as though ellu viis, that was as though Abraham himself was doing that, see oli sama, justkui Abraham ise oleks seda teinud, because he had entrusted him with that responsibility. sest ta oli usaldanud teda selle vastutusega. So it is not a small thing when God entrusts you with responsibility, nii et see ei ole mitte väike asi, kui Jumal usaldab sind because, ülesandega, because what he is telling you vastutusega, sest mis ta teeb sinu sees, is that you are standing in my stead. on see, et sina seisad minu asemel. Very important. väga oluline. Okay, so when the angels have, again nii et jällegi need inglid gave the word to Moses, the mediator, andsid sõna Moosesele, kes oli vahendaja või vahemees, and then Moses gave the word to the people. ja siis Mooses andis sõna inimestele. The writer in Hebrews chapter 2 picks up on that event. ja Hebra kirjas nüüd siis see kirjutaja siin võtab selle sündmuse esile. Verse 2 reads, "For if the word spoken by angels was steadfast, ja siin ütleb, sest kui juba inglite kaudu räägitud sõna jäi püsima and every transgression and disobedience received a just recompense of reward." ning iga üleastumine ja sõnakuulmatus sai oma õige palga. Now here's where we must pay attention, nüüd siin tuleb pöörata tähelepanu sellele, because the book of Hebrews is a book of better things, sest Hebra kiri on paremate asjade raamat and it describes the reality of the new covenant. ja see kirjeldab uue lepingu reaalsust. There was a word that established the old covenant, oli üks sõna, mis rajas vana lepingu and that word was spoken by angels. ja see sõna räägiti inglite kaudu. Now here's the word spoken in the new covenant. ja siin on nüüd sõna, mis on räägitud uues lepingus. How shall we escape kuidas me siis võiksime pageda, if we neglect so great salvation, kui me ei hooli nii suurest päästest, which at first began to be spoken by the Lord mis sai alguse issanda enda kuulutusest and was confirmed unto us by them that heard him? ja mida meile on kinnitanud need, kes kuulsid. Now let's look again at the contrast. vaatame korraks uuesti seda kontrasti. Angels who were flames of fire inglid, kes olid tuleleegid, released the word of the old covenant. vabastasid selle vana lepingu sõna, But the word of the new covenant aga uue lepingu sõna is released by the Son.
saab poja kaudu vabastatud. And then those that heard him, Ja need, kes teda kuulsid, they continued to release the same word. nemad jätkuvalt vabastasid selle sama sõna. We who are hearing him today, Meie, kes teda täna kuuleme, we are continuing to release the same word. meie jätkuvalt vabastame seda sama sõna. It is not a different gospel. See ei ole teistsugune evangeelium. It is not a different agenda, See ei ole mingi teistsugune korraldus või kava, plaan, nor is it a different idea. ega mingisugune teine idee. It has always been the plan of God See on alati olnud Jumala plaan, to have a family of sons. et tal oleks poegade perekond. It was never his plan See ei olnud kunagi tema plaan, to have a family of people who had no idea who they really are. et tal oleks perekond inimestest, kes ei tea, kes tema on. And therefore, we're just living in the earth Ja seetõttu me elame lihtsalt maa peal and hoping somehow God will do something ja loodame, et kuidagi Jumal midagi teeb, when in fact God has already given us our task. kui tegelikult Jumal on juba meile andnud meie ülesande. We must be as committed to our task Ja me peame olema täpselt sama pühendunud sellele as ülesandele, Eliezer was committed to his task. nii nagu Eleazar oli oma ülesandele pühendunud. They tried to feed him, Nad püüdsid talle süüa anda, but he said, I will have none of that aga ta ütles, et ei, ma ei võta seda, until I make you aware of what my errand is. kuni ma teen teid teadlikuks, mis minu asi on. And then after I give my errand, give you what the words are connected to my errand, Ja kui ma olen siis oma asjaajamise teile teatavaks teinud, and then maybe I'll fellowship with you. no siis ma võib-olla pean osadust You teiega. see, he was committed. Nii et ta oli pühendunud. He was committed to Abraham, Ta oli pühendunud Abrahamile and he was committed to finishing the task. ja ta oli pühendunud selle ülesande lõpule viimisele. You see, it is one thing to begin, Sa näed, et üks asi on alustada, but it's another thing to finish. aga teine asi on see lõpuni viia. Now, we have begun well, Me oleme alustanud hästi and we are stewarding this word to conclusion. ja me oleme nagu majapidajaks või hoiame alal seda sõna, et see saaks lõpule viidud. A steward must be found faithful. Ja majapidaja tuleb leida ustavana. The simplicity of that Selle asja lihtsus is stay with your task on selles, et püsi oma ülesande juures, until you have finished. kuni sa oled lõpetanud. So when you look at this from a new covenant perspective, Ja kui sa vaatad seda uue lepingu perspektiivist, the Son is still speaking today. siis poeg kõneleb ka täna. He just happens to be many-membered. Aga lihtsalt poeg on palju tema hulk on suur, ta on palju liikmeline. He happens to be many waters. Ta on paljud veed. Let's look back at the original assignment. Vaatame korraks tagasi seda algset ülesannet. What did God assign Adam to do? Millise ülesande andis Jumal Aadamale? It is in his statement. See on seal tema kuulutuses. He said, let us make man Ta ütles, tehkem inimesed in our image meie kuju järgi, meie näo järele, and after our likeness, meie sarnaseks and let them have dominion. ja las nad valitsevad. He didn't say let him have dominion by himself, Ta ei öelnud, et las tema valitseb and üksi. nor did he exclude female Adam, Ja samamoodi ta ei jätnud sealt välja naisaadamat, but it was Adam, male and female, vaid see oli Aadam, nii mees kui naine, who was given the assignment of dominion. kellele anti valitsemise ülesanne. Now, if you look at the concept of dominion, Kui sa nüüd vaatad seda valitsemise printsiipi või jah, mõistet, we're talking about something that is comprehensive, siis me räägime millestki, mis on mõistetav või tajutav, because they were given dominion in the earth, kõikehaarav, sest talle anti valitsus maa peal. and then God began to describe that dominion. Ja siis Jumal hakkas kirjeldama seda valitsemist. It's as high as a bird could fly, Ta ütles, et nii kõrgel kui lind lendab, as deep as a fish could swim, nii sügaval kui kala ujub and everything upon the face of the earth. ja kõik, mis on maa pinna peal. That was his learning place, See oli tema õppepaik, because ultimately that assignment would expand. sest lõpuks ka see ülesanne pidi laienema. But it was only as he would be faithful with the one he was given.
aga alles siis, kui ta on ustav selles, mis talle oli antud. See, when you're faithful in that which is small, kui sa oled ustav selles, mis on väike, then God will expand your authority. siis Jumal laiendab sinu meelevalda. If you will be committed to that which belongs to another, kui sa oled pühendunud sellele, mis kuulub kellelegi teisele, then the Lord will give you your own. siis issand annab sulle sinu enda. Now, the Asja. way this worked in my life, See, kuidas see minu elus töötas. I served a man of God for 15 years. Ma teenisin ühte Jumala meest 15 aastat And at the same time, the Lord was developing me. ja samal ajal issand arendas mind. Well, during the course of that time, Selle aja jooksul it was not my responsibility to come up with a vision. ei olnud minu vastutus endale visiooni saada. Now, listen carefully, Kuula hoolega. because I was working within the context of another man's vision. Kuna mina töötasin teise mehe nägemuse kontekstis või tema visiooni kontekstis And being that God set me in there, ja kuna Jumal oli mind sinna pannud, I wasn't serving him. siis ma ei teeninud teda. I wasn't serving the person. Mina ei teeninud seda meest või seda I was isikut. serving God. Ma teenisin Jumalat seal. My responsibility Minu vastutus was to be faithful. oli olla ustav. The time came Aeg tuli, when the servant of God kui Jumala sulane, that I was working under, kelle all ma töötasin, he declared what God was doing in my life. siis tema kuulutas seda, mis Jumal minu elus oli tegemas. It is never up to a son to declare himself. Kunagi ei ole poja asi iseennast kuulutada. It is never up to a son to decide he wants his inheritance. Kunagi ei ole poja asi kuulutada, et ma tahan oma pärandit. Now let me draw from two things here. Ma nüüd võtan siit kahest asjast. Did Jesus declare himself or did the Father? Kas Jeesus kuulutas iseennast või kas isa tegi seda? Father. The Father did, correct? Isa tegi. Because that is divine order. Sellepärast, et see on jumalik kord. If a son demands his inheritance, Kui poeg nõuab oma pärandit, he's equally saying to his father, I wish you were dead. siis ta samaväärselt ütleb oma isale, et ma soovin, et sa oleks surnud. How many of you understand a son doesn't do that? Kui paljud teist mõistavad, et poeg ei tee seda? But the story that we see called the prodigal son, Aga see lugu, mida me näeme kadunud pojas, it is really a picture of Adam see on tegelikult pilt Aadamast, wanting things on his own kes tahab asju ise oma viisil and then straying away from purpose, ja eksleb eemale eesmärgist, leaving the father. jättes isa. What happens? Mis juhtub siis? What happened when Adam strayed away from the father? Mis juhtus, kui Aadam eksis isast eemale? He walked into what was considered to be an unintended result. See oli midagi, mis oli kavatsemata tulemus. Ta ei plaaninud seda tulemust. And he journeyed into a far land Ja ta reisis kaugele maale, called mistaken identity. mille nimi on ekslik identiteet või Adam- vigane identiteet. Adam forgot what manner of man that he was. Aadam unustas ära, missugune inimene ta on. And so there had to be restoration. Ja seetõttu pidi toimuma taastamine. But nevertheless, Aga sellegipoolest we see a few bright spots of Adam moving in dominion. me näeme mõningaid selliseid eredaid hetki, kus Aadam liigub valitsemises. One of the first examples of this Üks esimesi näiteid sellest is that God brought the creation to Adam. on see, kui Jumal tõi loodu Aadama juurde, to see what he would name them. et näha, kuidas tema nimetab seda. Now, there's nothing in there that indicates Seal ei ole midagi, mis viitaks, that whatever Adam called it, et mida tahes Aadam selle siis, mis nime ta andis, that God said, wait a minute, kus Jumal oleks öelnud, et oota. you missed it on that one. No sellega sa panid küll mööda. You don't see that any place. Sellist asja ei ole seal. Whatever Adam called it, Kuidas Aadam seda nimetas, that's what it was. see oli. Now, when Adam calls something, Kui Aadam nimetas midagi, he was speaking a nature as well into that thing.
siis ta rääkis ka loomuse selle asja sisse. Do you understand that whatever you name a thing, kas sa mõistad, et mida iganes, kuidas sa nimetad mingit asja, that's the first prophecy over that person? see on see esimene profeteering selle inimese kohta. That's why you don't name your children just anything. Sellepärast sa ei pane oma lapsele suvalist nime. Because you are declaring the first prophecy over their lives. Sest sa annad esimese profeteeringu tema elu üle. In America, there are times that when I was a pastor, we would dedicate children. Pastorina oli aegu, kus me õnnistasime lapsi. And I would ask for the child's name. Ja ma küsisin, mis lapse nimi on. And they would give me a name. Ja nad ütlesid mulle nime. And I don't know where that name came from. Ja mina ei tea, kust see nimi pärineb. And I would ask them, what does this mean? Ja ma küsisin neilt, et mida see nimi tähendab. And they had no idea what it meant. Ja neil polnud aimu ka, mis nimi tähendab. I said, so what you have done here Ja ma ütlesin, et mida sa nüüd teinud oled siin. is installed a name and a nature On kokku pandud nimi ja loomus over this child, selle lapse üle. and you have no idea where this is going. Ja sul pole aimu ka, kuhu see viib. When God said, you shall call his name Jesus. Kui Jumal ütles, et sa paned temale nimeks Jeesus, See, it was clear where this was going. siis oli väga selge, kuhu see elu oli minemas. Because the name Jesus Sest nimi Jeesus means Jehovah's salvation. tähendab, et Jehova on pääste And he shall save his people from their sins. ja ta päästab oma rahva nende It pattudest. was clear the purpose behind that name. Selle nime taga oli väga selge eesmärk. Have you ever looked up your name? Oled sa kunagi enda nime tähendust Do you uurinud? know what your name means? Kas sa tead, mis su nimi tähendab? Might be good to find out. Oleks päris hea teada saada. Again, it was the first prophecy Jällegi, see oli esimene profeteering, that was spoken over you mis su üle räägiti. by someone who had authority in your life, Kellegi poolt, kellel oli meelevald sinu elu üle. which happened to have been your parents. Ja need olid sinu vanemad. Hallelujah. Halleluuja. So when you consider this comprehensive dominion, Nii et kui sa mõtled selle kõikehaarava valitsemise üle, let me ask you a question tonight. las ma küsin sinult küsimuse täna. When Adam looked at the serpent, Kui Aadam vaatas madu, why did he say serpent? miks ta ütles madu? That's just something to think about. Mõtleme, see on midagi, millele mõelda. See, you expected me to give you an answer, No, didn't you? sa nüüd ootad, et ma annaks sulle vastuse, No, I'm not going to give you an answer. aga ma ei anna seda. I want you to think about it. Ma tahan, et sa mõtleksid selle üle. Because clearly, if he was giving names, Sest selge on see, et kui ta andis nimesid, now listen to me, kuula mind, those names were already in him, need nimed olid juba tema sees and he was releasing those ja names ta vabastas need nimed, as he looked at each of those creatures. kui ta vaatas igaüht neist loodud olenditest. Okay, that's all I'll give you on that. See on kõik, mis ma praegu selles teemas annan. The Son leads many other sons into glory. Ja poeg juhib paljusid teisi poegi ausse. And part of the glory of a son Ja osa poja aust is to come fully into a place of dominion, on jõuda täielikult valitsemise paika. so that you're not dominated, Nii et mitte sinu üle ei valitseta, but you actually dominate. vaid sina valitsed. Look at how Jesus phrased this when he sent them out on a trial run. Vaata, kuidas Jeesus selle fraseeris või mida ta ütles, kui ta saatis nad sinna prooviteele. He said, go, Ta ütles, minge, preach, kuulutage, saying öeldes, that the kingdom of heaven is at hand. et Jumal, taeva kuningriik on lähedal. That was their message. See oli nende sõnum. Then he said, heal the sick, Ta ütles siis, et tehke haiged terveks, raise the dead, äratage surnud üles, cleanse the leper, puhastage and pidalitõvised throw the devil out. ja ajage kurjad vaimud või ajage kurat välja. Now, what he was telling them Mida ta neile ütles? was exercise dominion Et harjutage seda valitsemist over the things that have illegally dominated humanity. nende asjade üle, mis on valitsenud
ebaseaduslikult inimkonna üle. That's why healing the sick is part of our mission. Sellepärast on tervete haigete terveks tegemine osa meie missioonist, Because sickness is a thing that has illegally dominated humanity. sest haigus on see, mis on illegaalselt inimkonda valitsenud. Raising the dead Ärata surnud üles. is part of our exercise of dominion. See on samuti valitsemise praktiseerimine, Because we're looking at the fact that death must be swallowed up. sest me vaatame seda, et surm peab saama alla neelatud. We must place our feet on death. Meil tuleb ka surmale oma jalg peale panna. We had an experience many years ago. Palju aastaid tagasi oli meil kogemus, The year was 1972. oli 1972. aasta. That's before many of you were born. See on enne, kui paljud teist on sündinud. But one of the brethren in our ministry had expired. Aga üks meie vendadest oli surnud. His son Tema poeg was a good friend of mine. oli minu hea sõber. We got together Me tulime kokku and we prayed. ja me palvetasime. And we each said, we believe God is ready to demonstrate himself. Ja me ütlesime, et me usume, et Jumal on valmis iseennast demonstreerima. And then we spoke with our leader. Ja siis me rääkisime oma juhiga And he had already had the same thing in his heart. ja temal oli südames juba seesama asi. So you got three of us Nii et meid oli 3, believing that God was ready to raise this man from the dead. kes olid, me uskusime, et Jumal tahab tõsta selle inimese surnuist. And it's a very hilarious story Ja see on väga naljakas lugu, because we failed to do something. sest me kukkusime läbi ühes asjas. We didn't tell everybody else that. Me ei öelnud kellelegi me ei rääkinud teistele sellest. And so the man of God came that day Ja siis Jumala mees tuli sel päeval and you could see the fire in his eyes. ja sa võisid näha tuld tema silmades. And he took his text from John chapter 11. Ja ta võttis oma teksti Johannese 11. peatükist. And that's the text where you have the story of Jesus raising Lazarus from the dead. Ja see on see lugu, kus Jeesus äratab Laatsaruse surnuist üles. When I saw his eyes, Kui ma tema silmi nägin I said, it's on today. ja ma ütlesin, et täna see asi toimub. He talked for about 10 minutes. Ta rääkis umbes 10 minutit And then he summoned the mortician to open the coffin. ja siis ta käskis sellel matuse korraldajal siis see kirst avada. And what was funny about that, Ja mis oli seal naljakas? the mortician said, who, me? Ja siis ametnik seal ütles, kas mina? You want me to come and open that coffin? Sa tahad, et mina teeks selle kirstu lahti? He said, yes, you. Jah, sina. Come and open this coffin. Tule ja tee see kirst lahti. And at that point, Ja sel hetkel so much fear filled the saints. nii suur hirm täitis pühasid. This was our mistake. See oli meie viga. We didn't invite them to leave. Me ei kutsunud neil lahkuma. Ei öelnud, et võite minna. Remember the story of Jairus' daughter? Mäletate seda Jairuse tütre lugu? They put all the fearful and the unbelief out. Nad jätsid kõik need kartjad ja uskmatud välja. So if you're ever led of the Lord to do this, Kui issand kunagi juhib sind seda tegema, which is very possible, mis on väga võimalik, make sure that you put all the unbelievers out. siis tee kindlaks, et kõik uskmatud on väljas. You don't need spectators at that moment. Sul ei ole vaja You pealtvaatajaid. need people in faith. Sul on vaja inimesi, kes usuvad. We had people saying, I was looking for a door to go out of, just in case he stood up. Inimesed ütlesid, et ma otsisin ust, kust välja minna juhuks, kui ta peaks üles tõusma. And those who were not near a door, Ja need, kes ei olnud ukse ligi they said, where do you want a new door in this building? ja nad ütlesid, et tahaks, et oleks üks uus uks seal ruumis. So we had a situation Nii there. et meil oli selline olukord seal. But I'll tell you what did happen that day. Aga ma räägin, mis juhtus sel päeval. When Apostle called that man's name, Kui apostel nimetas selle mehe nime, I watched that coffin begin to vibrate. siis ma nägin, kuidas see kirst hakkas värisema, rappuma. From there, Sealt I knew it was possible. ma teadsin, et see on võimalik. We were just premature. Me olime lihtsalt ebaküpsed. And again, some things we did not move with understanding.
ja jällegi teatud asjades me ei liikunud mõistmisega või meil ei olnud tarkust. But I was convinced from that day Aga sellest päevast alates ma olin veendunud, it was possible. et see on võimalik. And so that's why Jesus not only said, heal the sick, Ja sellepärast Jeesus ütles, et tehke haiged terveks, but he gave us a glimpse aga ta andis meile ka nagu võimaluse näha, where also you raised the dead. et kuidas ka sa äratad surnuid üles. How about the lepers? Kuidas on pidalitõbistega? What are the modern lepers today? Kes need tänapäeva pidalitõbised on? I mean, every culture has a leper. Igas kultuuris on pidalitõbiseid. Are we going to leave them unclean? Kas me jätame nad ebapuhtaks, rüvedaks? Are we going to leave them not touched? Kas me jätame nad puutumata? Throw them outside of the city? Heidame nad linnast välja? One of the most extraordinary miracles in Scripture Üks tähelepanuväärsemaid imesid Piiblis happened in the days of Elisha. juhtus Eliisa päevil. Remember, the city was surrounded by the Syrians, Mäletad, linn oli ümbritsetud assüürlaste poolt and the lepers were on the outside. ja pidalitõbised olid seal väljas. 4 lepers. 4 pidalitõbist. There was nothing, no food in the city, Linnas ei olnud toitu and they had begun to cannibalize one another. ja inimesed olid hakanud üksteist sööma. And you have these lepers outside. Ja seal olid need pidalitõbised väljaspool linna. So they cannot get anything in the city, Nii et nad ei saa mitte midagi linnast and they can't get anything outside of the city. ja linnast väljaspool ka ei saa midagi. But the Syrians had a camp Aga assüürlased olid laagris that had everything in it. ja neil oli seal laagris kõike. And they finally came to a decision. Ja lõpuks nad jõudsid siis otsusele They said, why sit here until we die? ja mõtlesid, et miks me siin istume ja sureme siin. For certain, if we go back in that city, Sest kindel on see, et kui me linna we're going to läheme, die. siis me sureme. If we stay right here, Kui me jääme siia, we're going to die. me sureme. So what's the next thing to do? Mis siis on järgmine asi teha? Get up and move. Tõuse püsti ja liigu. Now let me put this in a context for you. Ma panen selle sinu jaoks konteksti. Probably in some of the situations that you've been in, Ilmselt mõningates olukordades, milles sa olnud oled, there is no food in that place. seal ei ole toitu. When I'm talking about food, I'm talking about the Word of God. Ma räägin Jumala sõnast. That's current for this season. See on, mis on praeguse aja jaoks. And you know that where you are, Ja sa tead, et seal, kus sa oled, that there's not much there either. ka seal ei ole midagi. So what's the next thing to do? Mis on siis järgmine asi, mida teha? Get up and go where there's some food. Mine sinna, kus on toitu. Are you with me? Oled sa minuga? So they made a collective decision. Tegid ühise otsuse. We're going to go where the Syrians' camp is. Me lähme sinna, kus on assüürlaste laager. There's, they can't do anything but kill us. Nad ei saa midagi muud teha, kui meid ära tappa. But then something else may happen. Aga midagi muud võib ka juhtuda. We may find some supply there. Me võime seal varustust leida. But how are you ever going to know Aga kuidas sa saad teada, if you're afraid to move from where you are? kui sa kardad liikuda sealt, kus sa oled? You see, that is our experience. See on meie kogemus. We come into the kingdom, Me tuleme kuningriiki and as babes, we desire the sincere milk of the word, ja väikeste lastena, beebidena me igatseme seda puhast piima and we grow. ja me kasvame. But you can't stay there forever. Aga sa ei saa sinna jääda igavesti. Then we move on, Siis me liigume edasi, because that door needs to close, sest see uks peab sulguma. because we need to grow up. Meil tuleb ju üles kasvada. Then you get the courage to move on, Siis sind julgustatakse edasi liikuma. or maybe the prompting to move on. Võib-olla prompting to move on. Et saad mingisuguse tõuke edasi liikuda. It's like the young eaglet. Nagu väike kotkapoeg. When it's time for them to move, Kui neil on aeg liikuda, mama stirs up the nest siis ema ajab pesa sassi and make it very uncomfortable ja teeb selle poja jaoks väga ebamugavaks. for Junior to stay in that nest. Et pojal ei ole enam mugav seal And pesas olla. if it gets uncomfortable enough, Ja kui see on piisavalt ebamugav, Junior will move. siis see väike lind liigub. If mama stops feeding Junior,
ja ema enam ei anna juuniorile toitu then Junior's going to find his own food. ja juunior peab ise oma toidu leidma. Doesn't that sound like God? kas see ei kõla Jumala moodi? In some situations, mõnedes He'll olukordades make it so uncomfortable for you to stay on nii ebamugavaks sul tehtud see püsima või seal püsimine ühe koha peal, that you'll have to move. et sa pead liikuma And you'll think somebody is against you, ja sa arvad, et keegi on sinu vastu or they don't love me over there anymore. või mind seal enam ei armastata. And what you don't know ja mida sa ei tea, is that God is stirring the nest on see, et Jumal ajab pesa segamini, because He does love you sest ta armastab and sind He does want you to move forward. ja ta tahab, et sa liiguks edasi. But if He knows that if it keeps being good where you are, aga ta teab, et kui sul on piisavalt hea seal, kus sa oled, our humanity will never move. siis meie inimlikkus ei liigu kunagi. How many of you know what I'm talking about? kui paljud teist teavad, millest ma räägin? So we have moved away from our beginnings. nii et me oleme oma algusest edasi liikunud. That is, we have accepted the experience of it, see tähendab, et me oleme aktsepteerinud seda kogemust and now we have moved on. ja nüüd me oleme edasi liikunud. When I started school, kui ma alustasin kooli, I learned the alphabet siis ma õppisin ju tähestikku, because it was necessary for communication. sest seda oli kommunikeerimiseks vaja. But I don't get up every day anymore aga enam ma ei ärka iga päev and look in the mirror ja vaatan peeglisse and start rehearsing my alphabet. ja hakkan tähestikku kordama. But my alphabet is still in me. aga tähestik on ju minu sees ikka olemas. You see, you take the experience sa võtad selle kogemuse of your foundation, oma alustest, but you don't stay there. aga sa ei jää sinna. Now, the second dimension nüüd teine dimensioon. is that God brought us into Pentecost. Vennad, Jumal tõi meid nelipühisse. That was a transition. see oli ka üks üleminek, But you cannot come into Pentecost aga sa ei saa tulla nelipühisse and trying to do it without Passover. ja sa ei saa kõrvale jätta seda paasapüha. See, Passover came before Pentecost. paasapüha tuli ju enne nelipüha. You will not get the baptism of the Holy Spirit sa ei saa püha vaimu ristimist before you're born again. enne, kui sa oled uuesti sündinud. That's what I'm saying. ma ütlen lihtsalt seda, Now, when you come into Pentecost, kui sa tuled nelipühisse, there's a lot of good things that happens. siis on palju asju, häid asju, mis juhtuvad. You get to speak in tongues as the Holy Spirit gives utterance. sa hakkad rääkima keeltes nii, nagu püha vaim annab rääkida. You experience the joy of the Lord. sa koged issanda rõõmu. You find out that joy is your strength. sa saad teada, et rõõm on sinu tugevus. In our case, in the United States, meie puhul Ühendriikides we would run up and down shouting and praising God. me jooksime mööda vahekäike edasi-tagasi, kiitsime Jumalat. We did it for hours. tunde tegime seda. And then when it was time to sit and hear the word, ja kui oli aeg istuda ja sõna kuulda, a lot of people went to sleep. paljud jäid magama. They were too tired Nad olid liiga väsinud from lihtsalt all the other activity. kõigest sellest muust tegevusest. And that was a lot of the early Pentecostal experience. see oli suur osa sellest varasest nelipühi kogemusest. But it was a step of advancement aga see oli üks samm edasiminekuks, beyond our beginning. edasi meie algusest. But something that God shows us aga midagi, mis Jumal meile näitab, is that it's not just two feasts, on see, et seal ei ole ainult 2 but it's püha, 3 feasts. vaid on 3 püha. So if you have experienced the Lord in Passover, nii et kui sa oled kogenud issandat paasapühas and you have experienced the Lord in Pentecost, ja sa oled kogenud issandat nelipühas, there is yet a third feast. siis on veel 3. püha And what is called the apostolic ja mis see on siis apostellik, is a proclamation of the third feast. see ongi 3. püha kuulutus And that is called the Feast of Tabernacles. ja see on lehtmajade püha. Now, the most interesting thing to me üks kõige huvitavam asi minu jaoks, is that you have multiple furniture in the first 2 compartments, et 2 esimeses kogudusetelgi osas on palju mööbliesemeid, but when you come into the third room, aga kui sa tuled 3. ruumi, you have only the Ark of the Covenant and the mercy seat. siis sul on seal ainult lepingulaigas ja armuaujärg selle What has peal. happened? mis on juhtunud? God has reduced our choices.
Jumal on vähendanud meie valikuid. You see, in the outer court, Välisõues you may camp around the brazen altar. sa võid sinna vaskaltari juurde oma laagri lüüa. And the only thing you will ever talk about is repentance. Ja ainus asi, millest sa seal räägid, on meeleparandus. Christ crucified. Kristus risti löödud. But you have to understand the context in which Paul said that. Aga sa pead mõistma, millises kontekstis Paulus sellest rääkis. He said to those who were immature, Ta ütles, et need, kes on lapsed või ebaküpsed, those who engaged in divisions, need, kes on tülides, they had favorite preachers. neil on lemmikjutlustajad. He said, the only thing that I'm going to talk about Ja ta ütleb, et ainus asi, millest mina räägin, is Christ and Him crucified. on Kristus ja tema risti lööduna. And some have made that their message Ja mõned on teinud sellest nende and said, that's sõnumi all I'm ever going to preach. ja ütlevad, et see on ainus, mida ma iial jutlustan. Well, if that's all you're ever going to preach, Aga kui see on ainus, mida sa iial you're going to jutlustad, constantly be preaching to immature people. siis sa põhjustad selle, et sa kõneled ebaküpsetele inimestele, Babies, beebidele, people who want divisions, inimesed, kes tahavad tülitseda, people who have favorite preachers. inimesed, kellel on lemmikjutlustajad. Paul said, are you not carnal to the Corinthian church? Paulus ütles Korintuse kogudustele, et kas te pole mitte lihalikud, He said, so what I must do aga mida mina pean is tegema? bring you back to the focal point Tooma teid tagasi sinna keskpunkti and talk about Christ, ja rääkima Kristusest, get you centered again seadma siin teid jälle keskmesse, so that you can move forward. selleks, et te võiksite edasi liikuda. And that church Ja see kogudus had all the manifestations of the Spirit working in it. sai kõik vaimu manifestatsioonid toimima oma koguduses. And yet they were carnal. Need olidki, need toimisid kõik seal, aga ometi nad olid lihalikud. So if you ever wonder, Nii et kui sa iial mõtled, how can people move in the manifestations of the Spirit, kuidas inimesed saavad liikuda vaimu ilmingutes and yet they are extremely carnal, ja nad on ometi äärmiselt lihalikud, you know that that's because of the goodness of God siis sa tead, et see on Jumala headuse pärast and not necessarily because of development of character in the person. ja mitte tingimata selle inimese karakteri arengus. Are you with me? Oled sa nõus? See, in Pentecost, Nelipühi, there's mixture. nelipühis on segu. If you even look at the way that Passover was designed, Kui sa vaatad seda, kuidas paasapüha oli kujundatud, there was no leaven in Passover siis paasapühas ei olnud hapnenud leiba, because there was no leaven in Christ. sest Kristuses ei ole hapnenud. But if you read the instructions behind Pentecost, Aga kui sa loed neid juhendeid nelipühi kohta, leaven was permitted. siis seal oli pärm lubatud või see hapendaja. So you have to you go back and read the instructions, you'll see this. But Lugege neid juhendeid, te näete seal. but it's pointing to something Aga see viitab millelegi. that we did not receive because we were perfect. See oli seetõttu, et me ei saanud seetõttu, et me olime täiuslikud. We received because it was the gift of God. Me saime seetõttu, et see oli Jumala and. So let's look at this, okay? So you could camp out at the brazen altar. Nii et vaatame korraks uuesti, et sa võisid siis siin vaskaltari juures olla Or you could make the next step või teha järgmise sammu and camp out around the laver ja jääda sinna pesemisnõu juurde oma laagri teha and just talk about baptism and sanctification all the time. ja rääkida ristimisest ja pühitsemisest terve aja, Talk about holiness all the time, rääkida alati pühadusest, not realizing that He once and for all teadmata, et tema kord ja alatiseks made us holy. tegi meid pühaks. That's what the book of Hebrews tells us. Seda räägib meile Heebrea kiri. I know entire denominations, Ma tean, et terved konfessioonid they're camped at one of those pieces of furniture. on laagrisse heitnud ühe selle eseme juurde, Entire denominations. terved konfessioonid või They're denominatsioonid camped at one of the pieces of furniture in the holy place. on jäänud ka laagrisse selle pühapaiga mõne
eseme juurde. Those in America who are camped at the candlestick, Need Ameerikas, kes on jäänud sinna küünlajala juurde laagrisse, they call themselves word churches. need nimetavad ennast Word. sõnakogudused. And then those who are camped at the table of showbread, Ja need, kes on seal vaateleibade laua juures, they call themselves fellowship churches. need nimetavad ennast And then osaduskoguduseks. those who are camped at the golden altar of incense, Ja need, kes on seal kuldse suitsutusaltari juures, they call themselves worship churches. need nimetavad ennast ülistuskogudusteks. And all they want to do Ja kõik, mida nad tahavad teha, is worship. on ülistada. You may say that's not a bad thing. Sa võid öelda, et see ei ole halb asi In itself, it's not. ja iseenesest see ei olegi, But at some point, aga ühel hetkel you're going to have to find out why you are worshiping. sa pead ka teada saama, miks sa ülistad. And that's when you must come back to the word. Ja siis sul tuleb tulla tagasi sõna juurde. So you have different groups Nii et sul on erinevad grupid, camped out at this different furniture, kes on seal erinevate mööbliesemete juures laagris and they're all saying, ja nad kõik ütlevad, we're the ones that's carrying what God wants in this day. meie oleme need, kes kannavad seda, mida Jumal tänasel päeval tahab. And what we must realize Aga me peame mõistma, is that each one carries a small portion et igaüks neist kannab ühte väikest osa and nobody carries it all. ja mitte keegi neist ei kanna täielikult So kõike. what I have placed before you Nii et mille ma olen esitanud teile, is that you have two pieces of furniture in the outer court, nii et välisõues on 2 mööblieset and you have 3 pieces of furniture in the holy place. ja pühas paigas on 3 mööblieset. But why is it you only have the Ark of the Covenant and the mercy seat in the most holy place? Aga miks on ainult see lepingu laegas ja armujärg seal kõige pühamas paigas? Here's the truth behind this. Tõde selle taga. It reveals Christ See ilmutab Kristust without any division. ilma lahutuseta. Therefore, Hebrews chapter 4 Sellepärast Hebra 4. peatükk said, let us come to the throne of mercy, ütleb, et tulgem tema armu aujärje ette, where we will find mercy kus me leiame halastust and grace to help. ja armu abiks. It is the throne of grace. See on armu aujärg. So I'm not surprised Nii et mind ei üllata, that there's a great emphasis on the grace of God in this hour. et praegusel ajal on väga suur rõhuasetus armu peal, Because the season that we have come into sest see ajajärk, millesse me oleme tulnud, is to understand the riches of His grace. on mõista tema armu rikkust. Hallelujah. Now, yes, you experience grace at the brazen altar. Jah, sa kogesid armu seal vaskaltari juures. You experience grace at the laver. Jah, sa kogesid armu Vaskmere juures You experience grace when you walk through the door into the holy place. ja sa kogesid armu, kui sa kõndisid läbi ukse pühasse paika. Yes, there's grace at the candlestick. Jah, seal on arm selle küünlajala juures There is grace at the table. ja seal on arm laua juures. There is grace when you worship Seal on arm, kui sa ülistad. at the golden altar of incense. Ka seal kuldse suitsutusaltari juures. But what Hebrews chapter 9 tells us, Aga mida Hebra 9 ütleb meile? that those first 2 compartments, they exist Et need 2 esimest kogusetelgi osa until a time of reformation. on kuni reformatsiooni ajani. But when the time of reformation comes, Aga kui tuleb reformatsiooni aeg, now that word there for time see aeg, see sõna aeg is the word kairos. on sõna kairos. And what that means is that that is a unique moment, Ja mis see tähendab, on see, et see on üks A unique- ainulaadne hetk, a unique opportunity ainulaadne võimalus to walk in something you've never walked in before. kõndida millegi sisse, millest sa enne pole käinud. So what he's telling us, Nii et mida ta ütleb? that before the time of reformation, Et enne reformatsiooni aega the people were involved in all kinds of washings, inimesed olid seotud igasuguste all pesemistega, kinds of burnt offerings, igasuguste tuleohvritega, which were sacrifices. mis olid ohvrid, But these things were forced upon them. aga need asjad sunniti neile peale. So you got to understand something about the old covenant. Sul tuleb vana lepingu osas midagi mõista. It's not your choice whether you do it or not. See ei ole sinu valik, kas sa teed seda või But these are mitte. things that are forced upon you.
aga need on asjad, mis on sinule peale sunnitud. But when you come into the new covenant, aga kui sa tuled uue lepingu it is juurde, not what is forced on you, siis asi pole selles, mis sulle peale it is sunnitakse, what you desire to do, vaid see on midagi, mida sa igatsed teha, because you're not reading tables of stone outside of you, sest sa ei loe neid kivilaudasid endast väljaspool, but something has been written upon the tables of your heart and your mind. vaid midagi on kirjutatud sinu südamelaudadele ja sinu meeldesse. Therefore, desire has changed. sellepärast igatsus on muutunud. Let me say it a way that's plain for all of us. las ma ütlen seda sellisel viisil, mis on lihtne kõigi jaoks. I don't serve God because I'm afraid of something. ma ei teeni Jumalat selle tõttu, et ma kardan midagi. I serve God because I love Him. ma teenin teda sellepärast, et ma armastan I mean, teda. how can we not love Him? kuidas me ei saa teda mitte Who armastada, first loved us? kes esmalt armastas meid And while we were yet enemies, ja kui me olime veel vaenlased, that is when Christ died for us. siis suri Kristus meie eest. That is when we were a long ways away, see on siis, kui me olime kaugel eemal, doing all kinds of things in life. tegime elus igasugu asju, And yet God did not look at us as an enemy. aga Jumal ei vaadanud meie peale kui vaenlasele. He looked at us as someone that was worthy to be saved. ta vaatas meile kui kellegi peale, kes on That's- väärt päästmist. That's how He saw us. nii ta nägi meid And He drew us into the kingdom. ja ta tõmbas meid kuningriiki. How can we not love Him? kuidas me saame teda mitte armastada? Hallelujah. halleluuja. There's a different law that is working inside of us. on teistsugune seadus, mis töötab meie sees. It is not the law of sin and death, see ei ole patu ja surma seadus, but it's the law of the spirit of life vaid see on elu vaimu seadus, that is in Christ mis Jesus. on Kristuses Jeesuses. And that is why we are alive today. ja sellepärast oleme me elus täna. Not a single one of us in here. mitte ükski meist siin. If the enemy had have had what he wanted, kui vaenlane oleks saanud, mida ta tahtis, that he would not have taken us out. siis et ta poleks meid siis tapnud. But there's a divine protection over us. aga meie üle on üks jumalik And- kaitse And it was even before you came into Christ. ja see oli juba enne seda, kui sa Kristuse Oh, I know juurde you're tulid. saying, how could that be possible? sa ütled, kuidas see on võimalik, But when the man of God read earlier today from Ephesians chapter 1, aga kui Jumala mees luges enne Efesuse Raamatust. that it was before the foundation of the world, et juba enne maailma rajamist that we were chosen in Him. meid valiti temas. So that was before your mom and daddy came nii et see oli about, enne, kui sinu emme ja issi tulid, before you came about, enne kui sina tulid, before they even had the thought of you. enne kui nemad sinust üldse mõtlesid. You are chosen in Him. juba sind valiti temas. And the power of this word chosen ja see sõna, vägi selles sõnas valitud is the word eklegamai. on eklegamai. And what that simply means is that you are called out, mis see tähendab, on see, et sind on välja kutsutud, you are spoken out, sind on välja räägitud, you are spoken out of God's mouth, sind on Jumala suust välja räägitud, chosen in Him valitud temas before the foundation of the world. enne maailma rajamist. How could you miss kuidas sa võid mööda panna, when that was your purpose, kui see oli sinu eesmärk, when that was your destiny? kui see oli sinu saatus? How could you miss? kuidas sa võid mööda panna, How could you remain restrained by the devil kuidas sa saad jääda kuradi poolt kinni hoituks, when you were chosen in Him before the foundation of the world? kui sind valiti temas juba enne maailma rajamist? Hallelujah. So as Paul says in 2 Corinthians chapter 5 then, nagu Paulus ütleb teise Korintlastele 5, it is the love of Christ see on Kristuse armastus, that constrains us. mis hoiab meid. Thank you, Lord. tänu sulle, issand. And every time iga kord, that I get fresh revelation of grace, kui ma saan värske ilmutuse armust, I understand more that it is the bedrock of apostolic society. siis ma mõistan, et see on nagu apostelliku ühiskonna selline alustala. It is the glue that holds the new covenant together. see on liim, mis hoiab uut lepingut koos. Is grace. arm. You can't perform enough. sa ei saa piisavalt saavutada, You cannot do enough sa ei saa piisavalt teha, to earn what God has given you. et välja teenida seda, mis Jumal sulle It's andnud on. all because of grace. see on kõik armu pärast, Hallelujah. It's all because of grace. see on kõik armu pärast. Thank you, Lord. tänu sulle, issand.
The only way to carry out the dominion mandate ainus viis, kuidas valitsemise mandaati kanda, ellu viia, without becoming abusive ilma et sa muutuksid meelevaldseks, is to do it with grace on teha seda armuga and to be motivated by love. ja olla motiveeritud armastuse poolt, Because otherwise, sest muidu one would become a tyrant. saab inimesest türann And that is not what we're called to do. ja seda meid ei ole kutsutud tegema. Not even a tyrant against yourself Isegi mitte türann su enda vastu or anyone else. ega kellegi teise vastu. The proper exercise of authority, Õige meelevalla praktiseerimine, the proper usage of power õige väe kasutamine is to bless someone on õnnistada kedagi and not abuse them. ega mitte kuritarvitada. Are you with me? Oled sa nõus? The Word of God says that Jesus came to seek and to save that which was lost. Jumala sõna ütleb, et Jeesus tuli otsima ja leidma seda, mis on kadunud. Now, normally we hear that as that he came to seek and to save him or her that was lost. Tavaliselt me kuuleme seda sellisel viisil, et ta tuli otsima ja päästma teda, kes on kadunud, inimese kohta. But that's not what it said. Aga siin ei ole nii öeldud. What is the that was lost? Mis asi see on, mis oli kadunud? It is the rightful place See on õige koht, of Adam's dominion Aadama valitsuse õige koht, that he had lost. mille ta oli kaotanud, õige positsioon. Jesus came Jeesus tuli as a man inimesena, to restore that. et seda taastada. Now, did he? Kas ta tegi seda? Did he? Kas ta tegi seda? Was there anything he didn't have dominion over? Kas tal oli midagi, mille üle tal ei olnud meelevalda? If a storm rose up Kui torm tõusis, while he was physically resting, kui ta füüsiliselt oli puhkamas, when they woke him up, kui nad ta üles äratasid, what did he say to the storm? mida ta ütles tormile? Be quiet and? He first said, as the English Bible would say, Nii nagu inglise keeles öeldakse, peace. rahu. And then he said, Ja siis ta ütles, be still. vaiki. Now let's look at that. Vaatame korraks seda. Because we often think he's only talking to the storm. Sest me arvame, et ta räägib seal ainult tormile. No, he was talking to the disciples as well. Ta rääkis ka jüngritele. This is what he said to them. Ta ütles neile, Peace. rahu. And then to the storm, Ja siis tormile, be still. vaiki. You see, they were so terrified Nad olid nii hirmul, that they needed the word peace spoken over them et nad vajasid seda sõna rahu, to et seda nende üle räägitakse. displace their fears. Et nende hirmud saaks hajutatud. He wasn't even concerned about whether the storm would hear him or not. Tema ei muretsenud selle pärast, kas torm on või mitte. All he had to do was open his mouth, Temal oli vaja ainult suu avada and the waters had to obey its creator. ja veed pidid kuuletuma oma loojale. So when you come into situations, Nii et kui sa tuled olukordadesse, there are times you're just going to have to speak peace on olukordi, kus sul tuleb lihtsalt rääkida to rahu those who are troubled. neile, kes on muretsemas. And then whatever the circumstances are, Ja mis tahes siis olukorrad on, you can command them to be still. sa võid neile anda käsu vaikida. You see, that's dominion. See on valitsemine. When the young man from the city of Nain had died, Kui noor mees Naini linnast oli surnud and the funeral procession is taking him to his burial site, ja siis matuse rongkäik on teda parasjagu viimas sinna matmispaika. he's his mother's only child. Ta oli oma ema ainukene poeg olnud And in those days, widows suffered greatly ja nendel päevadel lesknaised kannatasid if there was no support. väga suuresti, kui ei olnud tuge. So Jesus, in an exercise of grace, Nii et Jeesus praktiseerides armu,
stopped the procession. Peatas selle rongkäigu And then he went to the bier or the carrier that the body was on. ja siis ta läks sinna vankri juurde, kus see ihu oli And he called him back to life. ja ta kutsus ta tagasi elule. What was he showing us? mida ta näitas meile? That he had dominion over death. Et temal oli meelevald surma üle And then later, ja hiljem he also raised up Jairus' daughter. ta äratas ka Jairuse tütre And he called her back to life. ja ta kutsus tema elule tagasi And then later, ja hiljem he spoke to Lazarus. ta rääkis Laatsarusega, But Lazarus is already buried. aga Laatsarus on juba maha maetud, But he called him back to life. aga ta kutsus tema ka elule So let's look tagasi. at this picture. vaatame seda pilti siis. You have the young man, sul on see noormees, you have Jairus' daughter, sul on Jairuse and you tütar have Lazarus. ja sul on Laatsarus. So what that tells me mis see mulle räägib? is that this is a picture of calling spirit, see on pilt, et sa kutsud vaimu, soul, hinge and body ja ihu back to life. tagasi elule. That picture is there for us. see pilt on seal meie jaoks. Demonstrated that he had dominion over death. see näitas meile, et tal on meelevald surma üle. There were occasions where he ministered to lepers. on hetki, kus ta teenis pidalitõbiseid And they said to him, if you will, ja nad ütlesid talle, et kui sa tahad, you can make me whole. siis sa võid mind terveks teha. He said, I will. ta ütles, ma tahan. And so over that condition, nii et üle selle olukorra he exercised dominion. ta jällegi näitas valitsemist. Then there were those who were blind, ja siis oli need, kes olid pimedad and he called their sight back. ja ta kutsus nende nägemise Over tagasi. that situation, üle selle olukorra he exercised dominion. ta jällegi näitas valitsemist. Now demonstreeris. let me give you one final one. ja toon veel ühe. I believe it's in Luke chapter 13, ma usun, et see on Luuka 13, where the woman who had the serious case of being bowed altogether, kus oli üks naine, kes oli väga maas kummargil. she had had that infirmity for 18 years. tal oli olnud see haigus juba üle 18 And aastat that particular day, ja sel konkreetsel päeval Jesus was in the synagogue. oli Jeesus sünagoogis And he saw that no one in the synagogue in authority ja ta ei näinud kedagi, kes seal sünagoogis olid meelevallaga. had a desire to make this woman whole. Neil kellelgi ei olnud igatsust seda naist tervendada. Jesus spoke to her Jeesus rääkis, kõneles and he temaga said, woman, thou art loosed ja ütles, et naine, sind on vabaks lastud from thine infirmity. oma haigusest. But he asked them a question prior to that. aga enne seda ta küsis neilt küsimuse He said, ought not this daughter of Abraham ja ta küsis, et kas see mitte pole Abrahami be tütar, loosed from this infirmity? ole vabaks lastud oma haigusest. That woman was a picture of the church. see naine oli pilt kogudusest And when you're talking about being all bowed together, ja kui sa räägid sellest, kuidas sa oled täiesti maha kummargil maas, think about what is going on physically. mõtle sellest, mis füüsiliselt toimub seal. Structurally, she's out of design struktuurselt on ta täiesti mitte kohane oma disainiga, because you're not, when you are bowed together, sest kui sa oled niimoodi küürus maas, that would be a serious case of scoliosis. see oleks väga tõsine skolioosi haigus. That means that your backbone isn't working properly anymore. su selgroog ei tööta enam korralikult. Now think about it crunching the internal organs. ja mõtle, mida see teeb su siseorganitel. So you're not going to be able to receive air and oxygen the way that you should. sa ei saa enam õhku ja hapnikku nii nagu peaks. It's going to constrict your blood flow. see piirab sinu vere ringet And the blood is the river of life ja veri on elujõgi, that carries life to every cell within the body. mis kannab elu kõigisse ihurakkudesse. So she's in a very serious condition. nii et ta on väga tõsises olukorras. And Jesus mercifully ja Jeesus oma halastuses spoke to her rääkis temale and said, woman, you are loose from that. ja ütles, naine, sa oled vabastatud But if you sellest. study that even a little bit more, aga kui sa uurid seda vähekenegi veel, there's a word used in there that speaks of reformation. siis seal on üks sõna, mis kasutatakse reformatsiooni puhul. Let me say it this way. las ma ütlen nii. Her body is deformed, tema ihu on deformeerunud, but when he loosed her, aga kui ta vabaks lasi, it was now reformed. siis see sai nüüd reformeeritud. Because reform means, sest reform tähendab it means to stand upright. seisma sirgelt. You're not all bowed together. sa ei ole maas kummargil,
You are back in proper position. sa oled õiges asendis. So Reformation deals with structure. nii et reformatsioon tegeleb struktuuriga, But there's a word that goes before that. aga on üks sõna, mis tuleb enne So seda. the two aspects of Reformation nii et kaks reformatsiooni is that you aspekti must have the word of Reformation on see, et sul peab olema reformatsiooni and then the sõna authority to call what is deformed ja nüüd meelevald, et kutsuda see, mis on back into deformeerunud, a reformed position. tagasi sinna reformeerunud positsiooni. What are we doing in the church today? mida me täna koguduses teeme? There's a word that is going forth, on üks sõna, mis on esile tulemas and it's the word out of the mouth of the Son. ja see on sõna, mis tuleb poja suust esile. And what we are announcing mida me nüüd näeme? is that this is a unique moment mida me kuulutame, on see, et on ainulaadne hetk, where we can come into full alignment kus me saame tulla täielikku joondumisse with everything that God intended. kõigega sellega, mis Jumal on plaaninud. There's a word that gives us permission on üks sõna, mis annab meile loa to declare ourselves to be sons of God. kuulutada, et me oleme Jumala pojad. We can come back fully into our identity. me võime tulla täielikult tagasi oma We're identiteeti. not just living a human me experience, ei ela ainult inimkogemust, but we're truly sons of God vaid me oleme tõesti Jumala pojad, who happen to have physical bodies. kellel on ka füüsilised ihud. But the greatest thing about you aga kõige suurem asi sinu is puhul not your physical body. ei ole sinu füüsiline ihu. The greatest thing about you kõige suurem asi sinu is juures that the Spirit of Christ is alive in you. on see, et Kristuse vaim on elav sinu sees. Hallelujah. The greatest thing kõige suurem asi is that we are not afraid anymore on see, et me ei karda enam. to say that God is our Father. ütleme, et isa, Jumal on meie isa, Because the moment you declare that, sest sel hetkel, kui sa seda you have kuulutad, equally said oled sa samaväärselt öelnud, that you and your Father are one, et sina ja su isa olete üks, and that you are equal to your Father. et te olete võrdselt isaga. And a religious spirit religioosne will vaim try to kill you püüab sind tappa, because you have declared sest sa oled kuulutanud who you really are. seda, kes sa päriselt oled. Hallelujah. halleluuja. But here's the danger if we fail to do that. aga oht on selles, kui me kukume läbi selle. Now you have another assignment for me. üks ülesanne on veel minult. Go home and read Psalm 82. mine koju ja loe psalmi 82. Because what it tells us mida see ütleb meile? is that God stands in the congregation. et Jumal seisab koguduses. I'm talking about big G ma räägin siin suure tähega, suure jotiga Jumalast. stands in the congregation of small G's. seisab seal väikeste jottidega Jumalate koguduses. And his question ja see küsimus is, why are you putting up with things in the earth as they are? ja küsimus on temal see, et miks sa sallid asju maa peal nii, nagu need on. That's his question to see on them. tema küsimus. He said, have I not said ta ütleb, kas ma ei ole mitte öelnud, that ye are gods, et te olete jumalad, sons of the Most High? kõige kõrgema pojad. So the Elohim, nii et Elohim, we're talking about Father, Son, Holy Spirit. me räägime isast, pojast, püha vaimust, Speak to the sons räägib poegadele, who carry the same spirit, kes kannavad sedasama vaimu, same nature. sama loomust. And he asked the question, ja ta küsib küsimuse, why are you putting up with things? miks te sallite neid asju? I have already told you who you are. ma olen teile juba öelnud, kes te olete. Now rise up nüüd tõuske üles and behave ja käituge as who you are. sellena, kes te olete. But you may say, but Dr. Steve, we can't say that. aga sa ütled, doktor Steve, me ei saa nii öelda. We will upset our brothers. me ärritame oma vendi. Well, read John chapter 10, loe Johannese 10. peatüki and you will find out when Jesus said that he was the Son of God, ja sa näed, et kui Jeesus ütles, et tema on Jumala poeg, that every religious spirit around heard it, et kõik religioossed juhid kuulsid seda and they were ready to kill him. ja nad olid valmis teda tapma. But he didn't change his mind. aga ta ei muutnud oma meelt, He didn't take it back ta ei võtnud sõnu tagasi, because he did not have to. sest ta ei pidanud seda You see, tegema. when you are clear about who you are, kui sinule on selge, kes sa oled, you don't have to be afraid to speak out. siis sa ei pea kartma rääkida välja. There are things happening in your society
sinu ühiskonnas on toimumas asju, things happening in our society, meie ühiskonnas on toimumas asju and it is because the sons of God ja see on seetõttu, et Jumala pojad refuse to rise up keelduvad üles tõusmast and exercise dominion ja praktiseerima valitsemist, like they should. nii nagu nad peaksid. Now, I'm not making an accusation. Ma ei süüdista, I'm just presenting to you ma lihtsalt esitan teile seda, what is really happening mis on toimumas and why we each are being stirred the way that we are. ja miks me kõik oleme õhutatud samal viisil, nii nagu me oleme. Why we are being stirred by the word. Miks sõna õhutab meid üles? Because the word is challenging us in this hour Sellepärast, et sõna esitab meile praegusel tunnil väljakutse to be the son of God that you are. olema see Jumala poeg, kes sa oled. And that doesn't mean that you're less than. Ja see ei tähenda, et sa oled vähem. It doesn't mean that you're more than. See ei tähenda, et sa oled vähem ja ka tähenda ka, et sa oled rohkem. It simply means that you're equal to your father. See lihtsalt tähendab, et sa oled võrdselt You say, but võrdne oma isaga. wait a minute, I cannot be equal with my father. Aga ma ei saa ju võrdne olla oma isaga. Well, I didn't make that up. Mina ei mõtlenud seda ise välja. Philippians chapter 2 tells us that. Filiplastele 2. peatükk Let the ütleb seda. same mind be in you also Olgu teil see sama meel, that was in Christ mis Jesus, oli Kristusel who Jeesusel, thought it not robbery to be equal with God. kes ei pidanud seda rööviks olla võrdne Jumalaga. But it wasn't something that he had to go around announcing all the time. Aga ta ei käinud ringi ja ei kuulutanud seda He kogu aeg. just simply was. Ta lihtsalt oli. So your actions Nii et sinu teod will proclaim you more than your words. kuulutavad sind rohkem kui see, mida sa suuga And then you kuulutad. can use your words Ja siis sa kasutad oma sõnu, to explain your actions. et oma tegutsemist selgitada. What do you think would happen Mis sa arvad, mis juhtuks, if suddenly God raised someone from the dead here in Estonia? kui Jumal järsku ärataks kellegi surnuist üles siin Eestis? What do you think would happen? Mis sa arvad, mis juhtuks? Do you think they would try to figure out what denomination you're from? Mis sa arvad, kas nad püüaks teada saada, et millisest konfessioonist sa pärit oled? Or would they be drawn because of the display of the power of God? Või kas tõmbaks neid see, et Jumala vägi sai nähtavaks? What do you think would happen? Mis te arvate, mis juhtuks? You're a little slow. I know it's Saturday night. Ma tean, laupäeva õhtu on ja veidi aeglane mõtlemine, But I need you to talk to me tonight. aga rääkige minuga. What do you think would happen Mis te arvate, mis juhtuks? if every service healings took place? Kui igal teenistusel toimuksid tervenemised, Blind eyes were open. pimedad silmad avatakse, The dumb tongue was loosed. tumm keel vabaneb Deaf ears were open. ja kurdid kõrvad avanevad. People who were paralytic were totally healed. Inimesed, kes on halvatud, saavad täiesti terveks. Someone may have helped them to come in, Keegi võib-olla aitas neil tulla siia, but yet because of the power of God, aga Jumala väe pärast they're able to walk out on their own. saavad ise siit välja kõndida. What do you think would happen? Mis sa arvad, mis juhtuks? It would be noised abroad Oleks lärm juba väljaspool throughout all of Estonia üle kogu Eesti, that the power of God et Jumala vägi is at work in that place. on toimimas seal paigas. And all of a sudden, Ja järsku you would become a major church. sinust saaks suur kogudus. And it wasn't because of something necessarily you did, Ja see ei ole mitte selle tõttu, mida sina tegid. because the miracle working power of God Jumala imetegev vägi, has a voice of its own. sellel on oma hääl. You see, it was noised abroad See oli seal väljaspool, kuulutati, that Jesus was in the city. et Jeesus on seal linnas. It was noised abroad Sealt kuulutati väljaspool, that things were happening. et asjad toimusid. Hallelujah. Now, all I'm describing here Kõik, mida ma siin kirjeldan, is that Hebrews chapter 6 said, we have already tasted of the powers of the age to come. on see, Hebra 6 öeldakse, et me oleme juba saanud maitsta nende tulevaste vägede maitset. That word Asjadest, mis on there, tulemas. power
et The word for power ja see sõna seal väe kohta is the word dunamis. on dünamis And dunamis speaks of ja miracles. see räägib imedest. So when you partook of the good Holy Ghost, nii et kui sa oled osa võtnud pühast vaimust, you have already tasted of an age siis sa oled juba maitsnud ühte ajastut, that is to come. mis on tulemas. And when God releases himself through you in that kind of manifestation, ja kui Jumal vabastab iseennast sellise ilminguga sinu kaudu, we have made something that should be connected to the future. siis me oleme teinud millegi, mis peab olema nagu tulevikuga seotud. But by faith, we have drawn it into the present. usu kaudu me oleme tõmmanud selle siia olevikku. That's the season that we have come into. see on nüüd see ajajärk, millesse me oleme tulnud. Can you see why I'm saying it's revolution time? kas sa näed, miks ma olen öelnud, et on revolutsiooni aeg? There's so much more that we could be walking in. on nii palju enamat, mille sees me võiks käia. Okay, it's 8:00. kell on saanud 8. But I need to give you this one other thought so that I can set up tomorrow. aga ma tahan ühe mõtte veel jagada, et ma sean nagu aluse homseks. Have you ever studied the tabernacle of David? oled sa kunagi uurinud Taaveti koguduse telki? Many of us have studied the tabernacle of Moses. paljud meist on Moosese koguduse telki uurinud. But how about the tabernacle of David? aga kuidas on Taaveti telgiga? If you have studied it, let me see your hand. kui sa oled uurinud, näita mulle oma käega märku, anna käega märku. I'm looking around the room. vaatan ruumis ringi, Let me make sure I don't miss anybody. teen kindlaks, et ma kellegi käest I'll look from different directions igas suunas vaatan, to make sure that I don't miss anything. et ma ühtegi kätt ei jääks märkamata. Isn't that interesting? kas pole huvitav? When they had the first apostolic council kui toimus esimene apostlik nõupidamine in Acts chapter 15, apostlite tegude 15. peatükis and they were divided and split in their opinion ja nad olid oma arvamustes lahutatud, because Peter had gone to Cornelius' house sest Peetrus oli käinud Korneliuse kojas and he had preached the gospel, ja ta oli kuulutanud evangeeliumi and the Holy Ghost fell on Cornelius' house. ja püha vaim langes I'm talking Korneliuse about the kojas. members of his household, ma räägin tema koja liikmetest, the kes seal same way elas. it did them in the upper room. püha vaim langes samamoodi nagu seal ülemises And toas they could not deny that God was in it. ja nad ei saanud salata, et Jumal oli selles. But here's the problem. aga probleem oli selles, He did not ask headquarters if he could go preach at Cornelius' house. ta ei olnud sealt peakorterist küsinud, et kas ma võin Korneliuse kotta jutlustama minna. He was given a vision, talle anti nägemus and the Lord told him, go. ja isand ütles talle, mine, Just go ahead. mine kohale, Because you see, God wasn't looking for him to be compliant with what was at headquarters. sest Jumal ei oodanud seda, et ta oleks üksmeeles sellega, mis seal peakorteris toimub, Because they were still divided there sest seal nad olid ikka veel oma lahkmeeles of whether the gospel was for the Gentiles as well. selles osas, et kas evangeelium on ka And paganatele. if he had have sought their opinion, ja kui ta oleks nende nõu küsinud, he would not have obeyed God. siis ta ei oleks kuuletunud Jumalale So God just said, go. ja Jumal lihtsalt ütles mine. And when he got there, ja kui ta sinna jõudis if you can hear this, ja kui sa kuuled seda, he basically said to them, I really shouldn't be here. siis ta ütles, et ma tegelikult ei peaks siin olema, But God showed me in a convincing manner aga Jumal näitas mulle väga veenval viisil, that I should be here. et ma peaksin olema. So what do you want? nii et mida te tahate? And then Cornelius rehearsed his vision ja siis Kornelius kordas üle oma nägemuse and said how that God said, send for Simon Peter. ja siis Jumal oli öelnud, et mine läkita Siimon Peetruse järele He'll take you into the next steps. ja tema juhatab sulle järgmised sammud. And Peter began to preach Christ. ja siis Peetrus hakkas kuulutama Kristust. He said how God anointed Jesus of Nazareth ta ütles, et nii nagu Jumal võidis Jeesust Natsaretist with the Holy Ghost and with power. püha vaimu ja väega And he went about doing good. ja ta käis ringi ja tegi head. That word that's used there ja mis see sõna ta kasutab seal? for the word good see sõna hea seal is the word philanthropy. on filantroopia.
Yeah, Jesus was a philanthropist. Jeesus oli filantropist, mis see eesti keeles on? He said, doing good Filantroopia on õige. and healing all of those who were oppressed of the devil. Ta käis ringi, tegi head ja parandas kõiki, keda kurat oli saanud rõhuda, Because God was with him. sest Jumal oli temaga And he preaches the word. ja ta kuulutab sõna. And before he can finish preaching, Ja enne kui ta lõpetas jutluse, the Holy Ghost fell on them. püha vaim juba langes nende Now peale. he's really got a problem. Ja nüüd neil on tõesti probleem, Because what he realizes is that God is of no respect to persons. sest ta nägi, et Jumal ei tee vahet inimeste vahel. And since they received the Holy Ghost the same way that they did in Acts chapter 2, Ja kuna nemad olid saanud püha vaimu samamoodi, nagu nemad olid saanud apostlite teises peatükis, he's saying, who can deny them water baptism? siis ta ütles, et no kes saaks neile keelata veega ristimist, Because in Acts chapter 2 sest apostlite teises is peatükis repent, on, et parandage meelt, be baptized in water saage veega ristitud for the remission of sins, pattude andeks saamiseks and then you will receive the gift of the Holy Ghost. ja siis te saate püha vaimu anni. Now let's look at this order. Vaatame seda järjekorda. Is first repent, Esmalt paranda meelt, be water baptized, saa veega ristitud and then number 3, receive the baptism of the Holy ja Spirit. kolmandaks saad püha vaimuga, võta vastu püha vaimu ristimine. Now something interesting happens there. Aga seal juhtub midagi huvitavat. It's clear that they had already turned toward God Oli selge, et nad olid juba pöördunud Jumala because that's what poole, the word repent means. sest seda tähendab ju sõna It means to turn. meeleparandus, pöörduma. Then when Peter preaches, Ja siis, kui Peetrus jutlustab, God skips them to step 3 Jumal hüppab üle sinna kolmandasse sammu, rather than waiting for them to go through step 2. enne kui nad teisest sammust läbi tulevad. So they receive the baptism of the Holy Spirit, Nii et nad said püha vaimu ristimise and then they go back to step 2 ja siis nad lähevad teise sammu juurde and get water tagasi ja baptized. saavad veega Who ristitud. can do that other than God? Kes võib teine nii teha kui Why did Jumal? he do that way? Miks ta seda nii tegi? Because he did not want them in any way to misunderstand the time that they were in. Sest ta ei tahtnud, et nad saaksid valesti aru sellest ajast, milles nad olid. And here's the other thing. Ja siin on veel üks asi. God doesn't have to go by our order. Jumal ei pea meie järjekorras asju tegema. He doesn't have to do it 1, 2, 3. Ta ei pea tegema 1, 2, 3. He can do it 1, 3, 2. Ta võib teha 1, 3, 2. Just as easily as he can do it 1, 2, 3. Sama lihtsalt nagu ta võib 1, 2, 3 teha. Because that is what is clear in Acts 10. Sest see on selge apostlite 10. But peatükis. now we have a problem. Aga nüüd meil on probleem. Because he's got to go back to Jerusalem Ta peab nüüd tagasi Jeruusalemma minema and report to the brothers ja teatama vendadele, what God has done. mida Jumal on teinud. They did not like it. Neile see ei meeldinud. So a council had to occur. Nii et tuli üks nõukogu kokku kutsuda. But by this time, Paul is also ministering to the Gentiles. Aga sellel ajal on Paulus juba ka paganatele paganaid teenimas. And he and Barnabas speaks about what God is doing through them within the nations. Ja Paulus ja Barnabas räägivad neile, mis on rahvaste hulgas toimumas. And of course, Peter had already spoken about how God led him to Cornelius' house. Ja Peetrus muidugi rääkis neile ka, kuidas Jumal oli neid Korneliuse kotta juhtinud. So they are batting the ball back and forth. Nii et nad viskavad seal palli edasi-tagasi. We did it because God told us to. No me tegime sellepärast, et Jumal käskis. No, you shouldn't have done it because you didn't talk to us first. Ei, sa ei oleks pidanud seda tegema, sest sa ei rääkinud enne And that ball meiega. is going back and forth. Ja nii see pall käib seal Back and forth. edasi-tagasi. That's how councils are. Sellised on nõukogud. Finally, Lõpuks someone with some spiritual discernment. keegi, kellel on vaimulik eristamisvõime. His name is James. Tema nimi on Jaakobus. And he says, brethren, Ütleb, vennad, this is what God was talking about sellest rääkis Jumal. when he said, I'll raise up the tabernacle of David Kui ta ütles, et ma tõstan üles Taaveti telgi and restore its ruins. ja taastan selle varemed. He said, known unto God Ja nagu Jumalale on teada, is the end from the beginning. Algusest peale on talle lõpp teada. Now, we'll explore this deeper tomorrow. Homme me uurime seda lähemalt, sügavamalt. But the tabernacle of David was all about Aga millest Taaveti telk oli?
the picture that God would give us of new covenant realities. oli siis pilt, mille Jumal andis meile uue lepingu reaalsusest. Because here's the tabernacle of David. Sest siin on Taaveti telk, It's nothing but the ark seal on lihtsalt lepingulaegas and a tent. ja telk Is the ark on lepingulaegas, inside the tent. telgi sees. Is Christ On Kristus in you? sinus. Is the ark On laegas, in the tent? telgis. And you know what they're doing? Ja tead, mis nad teevad? They are rejoicing. Nad rõõmustavad. There's all kinds of praise going up. Igasugune kiitus tõuseb üles. But even something bigger than that. Aga veel suurem osa. It wasn't just a tent for Jews, See ei olnud ainult telk juutidele. but you also had Gentiles there, Seal oli ka paganaid, rejoicing kes hõiskasid and experiencing the presence of the Lord. ja kogesid issanda ligiolu. Because that's the truth of the new covenant. Sest see on uue lepingu tõde. It is to whosoever will. Ja see on see, et kes iganes tahab, You are welcome. sa oled teretulnud. We'll deal with this more tomorrow. Sellega tegeleme homme rohkem.